Pamirsa, Dinas Pertanian Kota Denpasar ngasuransi kalih tali hektar lahan pertanian pemekasnya ne padi selami warsa kalih tali 4 Katah wilangan jimbar lahan sani ke asuransiang majeng kalih musim tanam. Kantos bulan September durung wenten sani keuningin gagal panen sani ngawinang klaim asuransi nenten cair. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, Ana Agung Bayu Brahmasta kesarengin PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Igan Angreniswari Mausang, kualitas panen padi ring Kota Denpasar selami warsane mangkin kekan tenang becik sani ngawinang nenten wenten klaim sani kemedalang. Kawohin kali talian hektar lahan tanam padi sani keasuransiang inucap atenge nyani saking wilangan jimbar lahan tanam padi ring Denpasar. Asuransi kaician ring lahan-lahan sani madue potensi gagal panen. Rauhe mangkin kantun wenten 4 program asuransi usaha tanam padi AUTP sani kantun memarki wenten ulung atusan hektar lahan pertanian padi ring Denpasar sani keasuransiang kantun memarki. Program AUTP puniki pacang lantur memarki kantos ring kalah pungkuran inggian anggaran sani kamadalang pemerintah Kota Denpasar gelintangin Dinas Pertanian kantos pitung dase kali yuta anggen program AUTP warsane mangkin sani keambil saking APBD induk warsa kali tali 4 Premi sani ketaur oleh pemerintah kota ring program AUTP inggih punika 3,6 tali hektar. Raris 1,4 tali hektar saking APBN. Nilai premi inucap ping siki ring musim tanam kantos panen. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.